بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شب و بخیر. نرین راست دست پیکر پشتی هفته کدن امدی سال پیش بری ونه دروجه ویده مجارین مهم هنه ما جوان مجاره چنداجی نقاند امیل سری خبر بدن و هفته الاستودیوی میوانی ما جمردین هاتیه کرم کریه نورتین قوسری و خیراتن سرچاوراتن خیره خود جوارازی به و شانم سر خیره بی خود جوارازی به و سر سکایپ ایدهجی و جرحای که کسیف الدین گندوز و میوانی ما که کسیف الدین و خیر هاتن خير خد الباب رحمة الله وباب إن شاء الله. خود جوارازی به تمام شوان این هجا دناوی هفته ده سیاست ده چه مسئله چه مجار در کتن پیش هم دخوازن سروانا قسمه کی خبر بدن هفدیتنا اردوغان و سروکی هداپار زکریا یاپجوغلو پیک هات افجی ده مدیای ده گلک هات خبردان لسری هر وها ده سیاست ده پارتین جبو هلبجارتنی آمده کاری خودکن یک جوانا هداپاره و پارتین دنجی اتفاق 6P ماسه 6P و اتفاق جمهوری جی جبو هلبجارتنی خباتین خود دومینن ایدی ام تاریخ یعنی زمان هلبجارتنی جی خبر دادن هی تاریخ لی ناو نهاتی دانین لی ناو بینا ام بیجن مها گلانی تی خبردان مایسی تی خبردان جبرکو احتمالا هلبجارتن هر تورا دویمین بمینه تورا دویمین هی بریا کو هاوین دست پی بکه لورا ده هاوینه ده پشتی کو مکتفتینه گرتن پری مالباتا جی خو دوگهرینه و درد که تعطیلا جبر وید خوازن بریا هی مکتف بخدن هل بجارتن تمامی بقده جبر وی وهاتی خبردان حتی نیسان جیتی خبردان لی بپرایل سر مها گلانه سکنن پشتی که وها زمان هل بجارتنی جی به خبردان چاوی ملتی جی لنامزت ماسه 6P لهف جویابون دو لبلی ام بیجن ت انجامک جی در نکت سر به مسئله جیم خوازن خبر بدن لهیلادن تماشاوان هیجا دناوی هفته ده وها خویاد که وی گوهرتنا قانون اساسی یاد درباره تستوری ده جی و هر وها جبو محافظه کرنا مالبات عائله ام بیجن خباتا اخ پارتی جی ور مجلسی و دو مجلسی ده و سری به آخافتن به خبردان ام به مسئله جد خوازن خبر بدن داوی داجی تماشاوان هجاد مدیای دم شوپاند یک کسایت کیج انگلتره ج انگلیس منصوب مالباتا قرالیت پرنس هنری کتابه کی نویسیه هی در نکت یک کتابی پیاسی لبله وک رکلاما خو بکه د کتابی ده د پرتوکا خوده بحثا افغانستان و شرک و افغانستان هاتیه دانین یعنی اشغال کل افغانستان هاتیه داین دکه و تی ده بیجه من 25 که سال وی در کشتیه و با آوائه کی به پروا و جمدیای را دویجه ام سرویج خوازن خبر بدن انگلیزی و امریکا لافغانستانی حتی روساجی لافغانستانی سوجو قبحتی کو کتن ناوی لبلی ام دنهیرن دنیا لوی مجاری وک مسئله که ام چه بیجن علالاده وک مسئله که مگازینی لیدن هیره پرنس هنری وها اعتراف کری یعنی پرنس هنری وید بیجه کس ناویجه اویا سوجه که او لگور قانون ناونتوی قباحته که لازمه لی به پرسیان لی دعوه کی و کس خو سروی مسئله ناسک نجی داوی جی ناوینا ترکیه و سوریه چه تکلی هنه نها لورد ناوی هفتیا پاشیده تماسه کی چه بود ناوینا ترکیه و سوریه ده ام سرویج خوازن خبر بدن که نورالدین کرم کن دست پی بکن مثلا ما اول هفدیتنا اردوغان و یاپجو اولیه
yani wek sürpriz hate xwendin lêbelê Birêz Yapıcıoğlu goş yani îro ji aliyê Hudaparê beyanateke hat rastkirin got têkiliyê me partiyên din jî ji xwe didome û bi Cenab-ı Erdoğan rejime hevdîtin kiriye heta vêga me gerek cara hevdîtin rast kiriye ev jî yek ji wan e got belê ev jî tê pirsîn xebatek ji bo hilbijartinê wî jî vê îtiraf yani anî ser ziman erê me siyasetê jî xeber daye me hilbijartinê jî xeber daye we li vê hevdîtinê çawa nêrt wextê we ji ajansa ji xebera seh kir ku Zekeriya Yapıcıoğlu û Erdoğan hevdîtin dikin we çawa xwend. Belê bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Bi rastî kesê got Hudaparê dişopîn û nas dikin divêya dişaşamîn ew meselê zanin. Lewra hedef û armancê Hudaparê di muxalefetê de muxalefetek li gorî daxwazê millet ji bona çareserkirina pirsgirêkên millet dike. Lê heta niha ji roja got ev Cumhuriyeta Tirkiye hatiye damezrandin û heta niha muxalefet bi şiklekî dil vir tê naskirin. Millet jî ji bona got ev nêzîkê heftê heştê salê vê nadibîn heger wexta ku em 30-40 salê pêşî got CHP têne û muxalefet tune wêna jê derxine cudayê aliyekî ama piştî şêstî vê 1960 vir digot partiyê yekemîn duyemîn sêmîn ketin hilbijartinê yani muxalefet ji wê dire heta aniha bi şekilekî dinê yani dijbertiya hikûmetê bi vî şeklî tê naskirin. Ji ber vê yekê muxalefeta got Hudapar dike nayê naskirin nayê fêmkirin hînaş teref millet ve nayê xweşik zanîn. Halbuki hala hale Hudapar ji bona millet dixwaz yani muxalefet li cem wê ne dijbertiya hikûmetê yani hikûmet çawa dijbertî yani heger hikûmet tiştekî rast bike muxalefet gerek wê teşwîq bigir ser vî tiştê rast ser wê fealiyeta rast da ku tiştê xweşik û rast bi destê hikûmetê jî bi ji millet re bêkirin millet ji wan xizmetê bi destê dewletê got dewlet gerek jêr xizmetê bike bi wana hepkî rahet bibe. Wexta got tiştekî xelet kir jî kê ne wê îlan û ifşa û faş û nekekî vayê vêya vî şiklî kir ey gelî millet haye we jê hebe ne bê manî yani pêşî bi şiyarkirina hikûmetê ti vêya hanê dikê vêya tiştekî xelet e ji bona menfaeta berjewendiyê millet ne rast e wê millet û dewlet tev dijî zararê bibîne vêna neke muxalefetek bi vî şiklî xelkê Tirkî nas nake. Ji ber vê yekê ev seçima got nêz dibîjî kê heqîqeten gelekî mühim e. Çima gelekî mühim e? Lewra ağayê dunyayê got dixwazin dunyayê ji nû de bi şikil bikin nexşeyek nû li dunyayê çê bikin bela bikin û dewleta perçe bikin çû bikin têxi bin çîka xwe ew jî kê ehemiyetê didin vê hilbijartina hanê lewra yek ji wan dewletê got dixwazin got çûçik bikin parçe bikin ya zayıf bikin bêkêr û bêqûwet bikin yek ji wan jî mixabin Tirkiye yan dewleta Tirkiyeyê yek jî İran yek jî Misr û wesaîre Sûrî vanê dinê halê wan ji xwe li ber çavayê yek ji wan jî Tirkiyê heta niha bi çend şikla ceribandin xwestin got vêna bin tesîr bêqûwet bikin têxin bin tesîr û bandora xwe lê muweffeq nebûn Xwedê Teala wan hiç muweffeq neke înşallah. Lê vê nexlê dibe belkî bi hilbijartinê em wana hikûmetê jêd bixînin lewra ev hikûmeta hanê êdî ji bin tesîr û bandora me ji bin hikûmê me derketî êdî çend gava li gorî xwe bi axwe dikir li gor wê davêjî ji ber vê yekê jî ji me re nabe li gor pîlan û projeyê wanî di pêşerojê de xeterin ji ber vê dixwazin ku wê jêd bixînin ji bo vê çi dikin berî got bê wê bê bala we berî got sereke Emerîkayê niha ew ixtiyara bê ser kar digot em ê êdî bi rewşek nûh bi hinek plan û projeyê nûh li Tirkiye xebat nabikin ev jî çi bû hatina muxalefetê cemhedû muxalefetê li Tirkiye yani partiye muxalifê li Tirkiye em ê gişa bikin yek kîjan gelek ji wan bin sağcî û solcî û çepgîr û vir dewr de ev ya ne mühim e wana gişa em ê bînin cemhevdû bi hevdûr em wan bikin quweta wan bikin yek da got karibin li hember hikûmeta niha
iş nabikin, kar nabikin. Yek jwana evj bu adın ejki birçibuna millet, bi enflasyoni, bi bahabuna hayatı li Türkiye ام وینا هن اجتیخن بین کنترل آخه روز بروز حیات الوان بها بکن جیان الخلقی تنگ بکن و خلقش حکومتی برسوج لو راوي حكومت به وحكم خلق جكي ويش حكومت عازف وبخينه جبر في هاني للدنيا قشي اف تشيك اف هل بجارتنا لتركيا اهم مهم لفرجي مهم جبر في اجكي وقتاقو لیدرکی مخالفت هر بسر کمار تکیلیه بکه هفدیتینه ببینه همان هر همو کس دبیجن اوهانه اش بنا هل بجارتنی اره هیچ محقق هل بجارتن نزدیک بوی مهمه اما مطلقا و اف ناجی که بین خبردان چاوکو برزیا پجو اولجی که وینا بیانات خود گوتی اما گلک مسئله دنیجی که گلک پرسکری که خلقی که قومی که از این بلکی بریا مسئله هل بجارتنی خبر دانه بسر و کمار محقق ویل سر ویناج که خبر دابن لورا جهله كده حقيقة اف تأثير باندوري جو لسر تركي كرنه فانا جيش دقرن يعني بهابونا حياتي وياوتا يكبونا في مخالفة بارتية مخالفة قول همبر سرو كومار جيش جيفيانه ما سيك آفا كرنه و الحاصل اوجكي حبكي بقوة دبن جبونا قو تشيك دبن يعني هري شخاصي وقتا قو يك بن زعيف بنجكي وقتا قو تنجم هذو بقوة دبن نخاصم قو مديا دنيا خصوصا لسر بالسكن ومديا تركي جيكي لسر بالسكن وان بالزخم وقوة نشان ده في شكلي هشي ملت جيكي حقيقة دبن افيا هاني جيكي في سچما هاني دكي قو هر دو آلی تنی نه یعنی اتفاقات جمهوری اتفاقات ملتی نه و هر دو تنی پارتیه بچوچک گو کارن تکهن هل بجارتنی و آنها جکی دین آستک گلکی مهم. اوجکی یعنی دنگی وان رأی وان چو قیس جسی وان بچوچک جکی به پری مهم دبن وقت دیواره کی گوتله کی کفره کی مثلا حتی یکی بچوچک نخبن راس ناب او چو قیس مهمه او وقت کفره مثلا کفره بچوچک جی مهمه اف پارتیه بچوچک جکی و گو پیش روز آخه دبینون دکمن سچما وانج کی گلکی مهم بونه یک جوانج کی به گمان هدا پارش خو هدا پار افنیزکا دو سالای لمیدان الناف ملت دگر در وان گهداری دکل پرسگری کی وان گهداری که چاره سریه وان جوان د پرسگلو چه به چه باشتر به وان پرسگری کو چاره سریه راپور دکه دشین دقينا حتى نسألوا كومار مخالفتك حقيقة خشكتي يعني وظيفة مخالفتي الراس شبه وينادك جبر في أشكي حقيقة هفديتنا وان قال لك مهم بو بله تشتغل خبر دانا هر شو قيسيش بوناغو تاريخا هالبجارتري نهش كري نديار هنا زلال نبوي جبر فيها هنا بلان بروجي مطلقة شنو وجه دور بيجن قوتن يجي لا ما حطاني زلال نب مرة نكارتشن سروان بيجا أما تخمين مرة كار بيجن مشتا اف احتمال هي مرة كارفان السر بله أول سري احتمال هم يدي خبر بدن كي سيف الدين حتى هالبجارتنك دو بري ما سياستك كويرو تي مشاندن نديت بو يعني مثلا اتفاقا ایرو دما فیرماین انکتا درتین میدانا جملت پیش پارتیا اتفاقا دپرسن اتفاقا ملت هي اتفاقا جمهوری هي یان ام بیش معسیه ششبه هي وگا هفکاریا آخ پارتی و MHP و büyük birlik partisi هي yani ایرو siyaset literatüra siyaseti da mesela ittifaka çeviye tabi partiya hevdu ziyaret kin diçintin yanji partiye iro rengi xo şekli xo nerina xo aşkere kirine em bejin 6 partil ve helene 3 partil heladının u hinek parti jihene he li dervayî van her du ittifaqane evjî şxore li hinek riyad gerin lewra li pêşwan li pêş partiyên ku he نکارن بنداوی سرکوین پیشی آوان تعلقه کوها هست هل بجارتنی دا هل بجرجی دبینش خوون بیشم بنداوی درباس ناکن ون ویرایم بردای هرن بی شکلی دنیرن جبر وی مثلا اتفاق جبو پارتین
کو زیدتر نکارن رای بستینن و دنگی خو نکارن به ملت بدن سعکرن رای کی کتنا مجلسیه چونا مجلسیه هون ve mesela ittifaka u hevditına yapıcı oldu u Erdoğan çavadın herin navaruka mes hevditini en baş nizanin براستی لی محقق هلبجارتن جی تی خبردان هنک ام بیجن که ماسی حکومت جی دور دهاتی خبردان هنک بلکی توصیه پارتیال هفدو چیبیه اون چوادن هرن دسريده بالنافي خداي قوتي ترهتشتي بالنافي دست بكن روكي حدثي عمر كدبا خليفه مزقتي لقالي قرا دبي قالوكو از خطاكي بكم خطاكم شبه هنشاو من تراس بكن اصحابك رد باش فيها شوري هذوكين دبي اميتا في شورا راس يعني دبردا ام فهم دكن اقتداري جسر كومارتيه ده مخالفتك قوي لازمه يعني حتى انها مديت هدا بارتيا دوزازات كل دربي مجلس يجي مخالفتك اريني چدك ببري كم قوته يعني دنگي فردا نايكه و ملاجي ويچتي هدا بارد قاده بك پر فهمناكه جبوچه çünkü medya beter van parti ed meclis edasın peşberi millet o van navion da وان دد ناسکرن دورده جی حکومت هرتم له هم بری خو مخالفتکی نه ارنی دبینه یعنی مخالفتکی خرابکار دبینه مخالفتکی دجوار دبینه دوی وارد جی حکومت دوی داتین وانان جمله من مخالفت بمدکن او چه دکن از بیا وانکم از بیا خو بکم ده پارتیا دوز آزاد جبو خاطر کته که مجلس او مثلا کو حضرت عمر مگوت کو کارب اقتدار بدنگی خوی بلند بدنگی خوی قوی وان هشیار بک نه لکوته که مریا خار نه لکو شش رشاشی بکن حوجه کو انسان ده مجلس دبن دنگی وان جور دکه گهم حکومته دوی دمه دجی ام بنن سیستم جبو خاطر کو تو تکه وی مجلس در البرته هي یا تب سريق جسدي حتى يندها بجورت الراي بسني تو تکه وی تکه وی مجلس یاجی کو قوتتا پرتنب تو مجبوری تحوجداري کو تو بهنکا تکیلی بکی یعنی شرکاتی بکی تو بوانه تکه وی الجارتني ولهم بر ملت تنگي راكي يعني براستي وكي كي نورتين كوسري قوته يعني ملتي رايخه وبدن بارتيا دوز آزاد يعني هدا بار دبيه البجاتنا بريك أذبيشم دوقوت نتاتن ام رايخه بدن وان ورايمه بر هواهر çünkü ناكب مجلسي او تشتكي بقيمة أبوه ورايمه قيمتها ونبينه قنا ام بدن وان بارتيا انيزي بارتيا دوز آزاد اینها که پارتیا دوز آزاد تکف تکیلیه کی دوی باوری دمه وان انسان که دلی خو دابن پارتیا دوز آزاد و که دنگی خو جوی بدنه و دنگی اون بهتر به خویا کرن یعنی و رایدار بهتر به خو بدن پارتیا دوز آزاد اویا جهدا پاره چکی ارینیه بس اف اتفاق به چکرن یعنی به چتال دو شقا بنرن فیداوی یک جا آق پارتی هی به چه هاوی آق پارتی مثلا دوی حرامه که امنات دجین معلوم پککه دو گنده دهنک جاده پر دنگیوی هی و ترملاجی تعدیل وانده که ناهی لجه هدپی پی و کترهای خوب دیگه کدنه دبر ده یعنی اولهیه صندوقه خطر دیگه پارتی دوز آزاد تکیلیه هفته بن او آق پارتی وانده و چه بکه و اولهیه صندوق بکاربینه و نهیل دنگی ملت رای ملت بید زین بید دستوت کرن و چه اوی دنگی ملت به راحتی به نشاندان یعنی اوی ملت چاپ که اوی ملت به اولهی دنگی خواه و رنگی خواه نشان بده دبرده رای آق پارتی چی اوی بنکی ریده چه ببن çünkü millet heşe خوی آزاد به هشی فکر بالا خوی سربخوا و رای خو بده ادبر ده کی رای خو ده کی سر چواسه سرا لبلی حتی نه که ام الحرم بیدن هرن که پکاکا جیک قوتا ویلی هی که جیک دنگی زختا ویلی بلند به
جگندیارا جملت ویدره دبی کد به صندوقه جرایی ما پی فرای کدن دکه و املوا قبول نکن اموهن. tabii vakti ki tabii bajar acib bir şekli teşkilatek hoşçuk runuştandını mahalle kolan bu kolan endamı xwed danîn çê kirine hazır kirine nahêlin got kesek bi derek eder heta yekî got nexweş bi ya ta misafiriyekê bi neyê ser sindoqê ji bo dengê xwe bidije ki di nêzîka xelasbûna hilbijartinê de bi telefona lê digerin lazım bi wesayeta erebakê mekînakê jêr dişîn û bi zorê ji wir tînin û pê raya didin kirin yani ev ne karekî li gunda tenê li temamê bajara jî bi vî şeklî mixabin. Ez vê jî bêjim dibên paket ray hene yani dengek şekuhatê gotin yani tew yek li ser navê gundiya gişt dere bê gundiya û muxtar dînin hemberê xwe divê avay gundiya gişt raya xwe da avê partî wey lê xistinê çûn tew kes naçe sindoqa jî. Lugunda divan hilbijartinê paşî da ev mesele ji xwe meşhûr bûn qewimî bûn belê. Erê yani Partiya Doza Azad ku tekef sindoqê û evlahiya sindoqê karbîne wê neyle ev reşaşî jî çê bibin evê millet bi wê çaxiyê serbixwe dengê xwe evê kabin bidin kînan partî wê çaxê evê bêxuya kirin înşallah. Yani divir de erê sîstem tehewcedar dike bi tekîliyê bi şirîkatiyê lê bes şirîkatiyekî ne yeka bi xerab ku mera xwe mecbûr bibîne. Yani îro Partiya Doza Azad naçe wan partiyê ku bi dînê me, bi rebê me, bi pêxemberê me hinekê xwe bi wan dikin, tinazê xwe bi wan dikin, bi wan şîrîkatî nakin. Wan partiyê ku dibên Kurd tineyê û ka Kurda xwastine ku bînin bi wan partiye têkiliyê nake. Wan partiyê ku dibên hebûna Kurda xulamtiya Tirkiyeyê bi wan partiya jî têkiliyê nakin. Yani Partiya Doza Azad em berê xwe didinê mesela dibe ku ew partiyê ku hukmê rebê min tune qebûl bike, rebê min û kitêbê min, pêxemberê min tune qebûl bike û tinazê xwe ban ke ez rê bi wan nameşim, ez dengê xwe nadim wan. Yani gerek em vê jî bibînin. Dibe ya têkiliyekî yani ilkesel, rêyekî ilkesel bê ajotin. û ya didoya Partiya Doza Azad terokî wê got ku me çi kir jî em ê pêş çavê millet bikin. Ne cekî ve şartî bikin. Ev jî heye misalen rebê me pêxember me Hezretî Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dibe ku stê tişwextî wiha te tê de ecele bikin paş nexin direng nexînin bê nimêj ku wextê wihate ku zarekê ve wextê ku dewacê bihate û ya sistiya jî dibe ku wextiyekî wemir zû veşîrin hilbijartin tê yani li ser vê hedîsê ku em dinêrin hilbijartin tê hewceyê biryarekî zû wext bêdayîn nak em bêjin devê hilbijartinê de em biryarekî wiha bibihîsin yan jî piştî hilbijartinê yani hewceyê di van roja de belkî divê mehê de ev biryar bêdayîn û hewld li millet bê nîşandan yani hewla me ev e û em dixwazin divê rêya xwe de em xidmeta milletê xwe bi asekî bilind bikin. Yani bi rastî em vê jî dibînin wextê ku Partiya Doza Azad heta niha ne di meclîsê de ye pir fêda wan cumle çê dibe yani dengê millet jêr bilind dike jor. Em vê çavê xwe dibînin gelo Partiya Doza Azad di meclîsê de be ew ê dengê ev milletê jar ew ê çawa dikeve İnşallah em wê jî bibînin. Belê me mesela ittifaqa xeber da êdî partî muhtacê ittifaqan e yani mecbûrî ittifaqa dibînin ji bo ku bi şeklekî dengê xwe ji meclîsê jî bidin sehkirin. Em derbasî meseleya din bibin îro em dinêrin siyaset wekî bûye di neqeb yek ji AK Parti û MHP û Büyük Birlik Partîsî jî ji xwe re îttifaqekî çêkirin îttifaqa Cumhurê û ji bo hilbijartinê namzetê xwe jî aşkere kirine Serokkomar Erdogan namzet e ji xwe. Li hêla din şeş partiyê ku fikra wan, mefkûra wan, rengê wan ji hev cuda li hev îttifaqekî çêkirine. Cara şeşa heftaya belkî zêdetir e jî li hev dû civîne
یا داوی دو پیر بو قرارێکی بریارێکی وها هاتە داین ئەم ئێدی دکارن لەسەر نامزەتێ خو خەبەر بدن یعنی ملت هێویە نامزەتە وەیکی نامزەت دەرخن مەیدانێ ڕاستی ji sedî heştê not meriv dikare bêje êdî Kılıçdaroğlu'ye lêbelê hinek em bêjin îtirazê partiyê din jî hene û hevkariya şeş partiya çawa dixwînin çawa dibînin Rastî pêşî de hevkariya van her şeş partiyana heqîqetin sunî yani ne tebîîyê yani وقتا که شکل و شمالی وان الفکری وان دنر لگوتنی وان دنر یا تا الپلان پروژه وان دنر لتوزکا وان گو پارتی وان سر هاتن سازکن لید نر دجی هفدون يعني لهفدون لكن نممكن هفدون هر دو آلية مغناطيسية اللي دجي هفدون ده هفدن نكارن بين جم هفدو اما ايرو هاتن جم هفدو او هاتنا واني الجم هفدو معناه اوه يعني بقوتك جوان قوتك هر دو هيلي مغناطيسي هفدو دور دكن بقوتك جويا هاني مزنتر بتأثيرها وقوتها هاني هاتن بر هفدو اويا جكي تشيجي بيجمان اويا هاني جدرفي يعني قوتها جو جدرف وانتيني بر هفدو اويا هي ادن جكي فان بارتي بتشوش جو نهر ساز بون وبونو خدي جوتن خدي موكيكي اواني هاني جكي احتياجان حوجية وام بذي قوتها هاني هي يعني قالك الباشوان قوتك هب قوتك مادي قوتك جو ريب بروانخ ومصرفي وان بجيبين حوجية وان بجيبين حوجية وان جبنا كي هي جبر في هاني افانا انها خوتين برفي هاني وقتا جو ببن بين جم هفدو جبر في دجبريان حتى انها نكارن سرو كوماريان نامزتي سرو كوماري وكيبا نكارن فينا هاني بينن لو راهين هفدو وزنين هين هفدو تشيك ديكن قالوا ازبيجم وي تشاب وي فينا برا وي خراب ما صام خرانه به هيفي اكجيكي دان خلقي يعني واي مشش حب بارتي اني نجم هفدو سر ماساكي ما اوجفاندن افانا قاشو هردف ارمانجوان غور راحتيا في ملتي تشيبكن يعني بجيه بينن لو راه حقيقة جبر في حياة بهاتي حياتي وهناك مسألة دينيجو مسألة شارع سرنابن قال لك تش أمريكا الفيدرا هاني بيجي لو راه شو قيسي خوشي حكومة تشيبون باشي حكومة تشيبون أفغاسين نخوشي ويجي تشيبون تشيجو نكارن بجيه بين نجيكي تشيبون قال لك مثلا مرة قال لك جرال في استوديو مسروان خبر دان جيكي بو وانا جكي جملت ر تشيكا كيتشيك يعني هيفيا كيتشيك قالوا وانا هاتن جمهدو واي نيكون نودو نسينه عجب ويتشتك دستي وان بي ويتشتكي بكن ويكاربن لهفدو بكن لغورغو هاتن جمهدو بلكي هيفيا كتير هي لی دوام کرنا وان یه جاره کم دو سه و چهار و شش و ده گو نکارن نامزده کی اشکره بکن دیار بکن و نکارن حقیقتا هدف و آرمانجه خو بلی بکن يعني بتشتكي وري معناه كلمة جو مغلق معناه نزي زلالة بوانا خبردن أف هيفيا ملجكي تشكر عندنا حبكي هيدي أفيا نشاني ملكي فاني هاني حقيقة روجكي هالبجارتين بالسر كفنجكي نكارن حكومات بكن يعني نكارن تركي بهاف دور إدارة بكن لو را مثالك بسيط مرة بيجي مثلا جهبها وإي بارتي دي بيجي كأم بين رجاء أول برسجريكا في ملتي هاري ملت بيمانا إسطنبول أمي وين أبجيه بينن حال كت الحالة ملت دنر أو كله دردين ملت جو ماسا شش بيش خور كرنه هيفي نعم تشتكي دنيت ومسألة كوها سعادة بارتيا سعادة تيجي قبولناك أينن سعادة تيجي قبولناك وبلكي داوود أغلوشي قبولناك يعني فعلا لديجي أخلاقه ولديجي جانا واني حتى نهاجو هات الناس كرن شو داوود أغلو دبي هدف وآرمان جام حكومته إذا وقتها جو أز سروك وزير بوم هدف وآرمان جام جو أز تركي بكم دولتك حقيقة خدي سازي ورونشتي يعني كي بسر حكومته يجي مجبورا لجوروان قاعدة وقانون وسازية جورونشتن لجوروانا بمشي أفيجي وي بالتشكيلات دولتك بالتشكيلاتك راس إنسانك نكار الجور داخوازي خو تشتي لديجي منفعتها من لذاتها تشيل منفعتها ويتني نكار بينجي تبي متخص أزفينا بكم
حكومتي من مجادله بسر كومار وسائر الركن مكرنا كن فيان كارتشي يقول اجور فقط يام هذا الشيء خوشك دي بيجتي قلت حقيقه فيها التركي هي يعني تركي دولتك وكي بيسر لغور خهر لورا دولة حطاني نها حقيقة دبن تأثير باندورا إنساني درفة دبون يعني قوتي درفة دبون لغور منفعتي وان شو وانا الهندرو تشدكر ملت برشيد بو تيد بو حوجيه بيك دهات ندهات وانا نا مهم بون مهم مهم او بكو برجواندية وانا قوتي درفة لتركي بين جي تركي دبن تأثير باندورا عن دبه حكومة جو باش جي بين سر حكومت باش جي لغور ملت جناف ملت دركم بين سر جي اوانا جي نافا زمان درجايا زمان ممكن جو ايدي ميا ملت جبيركن يا منفعتي ملت جبيركن يا تا مشغوليتي تشن غلط ونباش بكن افا بسبب افكي يعني حقيقه سازيه دولتي الجور دولة بني نهات نرونشتاندن يعني داود اول في شكل بيجي ماسا ششبي او وقتا جو بين سر هفتو و پیشی چی بکن خودیه ماسه ایگو ماسه احساس کردی که جهپه و ای پارتی اوانا جکوی داره قوت دستین و الگوروانا هرن بیاناتی خودش کرد فینا هش کرد کن لید پاش پارده هش کرد کن یعنی جعفه ملت دیگرن اوانا چی مگو یک جه پیمانا استانبولی یعنی دوی هگر از بین ببم اقتدار از الگور و قوتا گو از آنی موی مقامی هانی از الگوروان خبر بدم آدنی دبی چی دبی از ایوان یا ترمی گل ترکی هاتن کردن فابریکه گل ترکی هاتن کردن اف فابریکه چکو سلاح و فابریکه طیاره و سایر از ایوانا بسکنینم از این ریا بسکنیم از این نظام تشتا بسکنینم فنا کی دخوازن بیشک بیگمان در و دخوازن یعنی قوتی در و دخوازن نگو خلقی ترکی دخوازن واناش منفعتات ترکی رن منفعتات خلقی رن ویش وانا تفهم کردن کی ماسا ششپی هو هدف و آرمان جگوی تنه هی گو حکومتی بخینه ببي اقتدار جيبي في تشد برابر ملت يعني او و داخوازي بينجي و رحد ببي و خراب افيان نمي مجوا شو افيان نزل على يعني موديلك تشوا بشتي كو امبيجن اندامي يعني نامزتي ماسا ششبي كو هالبجارتني بدست خست و نامزتي وان بوسرو كومار موديلك تشوا و دينم بيش خو يانجي و دولت شوا به اداره کرن دناف خود هی بریارکی ندانه که سیف الدین داوطلو و بابا جان دناوی دروجی دا بیانات وهاب ویرنگیدان گو کیج مبه سرو کومارجی اوه وقت سمبولیکی به دیسا قرارو بریاری کو جبو حکومت بین داین به امضا متواب مشش کسا شش سروک پارتیا گره دولت اداره بکن یعنی دولتك شش سری وها خویاد که مدرک وها براستی هی اف نهات یفهم کرن جالی جهپی جی هی نهات یفهم کرن یعنی او پارتی و یعنی جی ام بیجن روزنامه‌وانی لهیلا جهپی نجی نرازی بونا خو ددن نشاندن یعنی پارتی کی نیزی صدی 25 دستینه و یک صدی یک دستینه اوه چوا اف هر دو د اداره دا وکی وان او یتکی وان یک به و قوت وان یک به اف جی ده خو یا کرن که هی زلالی یک تنه سروی مدلی و اف ماسه شش به دولت چوا اداره بکه یعنی چه وعدی ملتی دکل گروه يعني او مثلا داوود اغلي قلت شش سري امي دولت اداره بكن الريدره دولت سرسري يعني شش دبس سر جوچم و دبيجن چونكي اكلو دوان ناخذن قوتكي كفكر بالاوان زلال و دولتان ريبري جيبك بمشينه وبجيكي وتشان ناخذن دخوازن که ولایت اسلامی هر تم جه ترکیه بگیره حتی سعودی عربستان حتی بنگلادش لکی دریبن دخوازن که سروکی وان دبن تصویر و باندورا امپریالیزم دبن و دقیق بجوار نکن امپریالیزم گوچه چواس سرا او وید خوازن بله امبیجی دبینن ریحوالتیا علی بابا جان و احمد داوود اغلی
و پیرجی تمل قرم اولی یعنی اب هر سه پارتی اب هر سه سرک ره حوالتی وان آ جهپ ای پارتی نکو امی بیجن دوین جهپ و ای پارتی باشه اوی وانا امی به هفره کاربن ملت ببین جکی بلند امی جه ملت خود خدمت بکن ند به فکر بالی شرکتی بوانا دکن اوی هر سه پارتی دجمنانتی به اردوغان دکن دبی برا اردوغان هره کی جیبه ولو کی شیطان کره ابلیس جیبه امی پیر حوالتی بکن و امی حکمت کی بدسته وان آوا بکن و امی و ملتی هان قاشو امی ربابتی جه ملتی هان بکن یعنی اویا سیاست کی دجواره سیاست کی کنداره سیاست کی ریشاشه وها نبی یعنی ایدو ولو کی بریتا خرابی جیبکه دجمنانته گتپی بکی برا دجمن اسلامی پیکی خوش نبین سیاستا کی وها که تو ریب مشیندی دورده ریشاشه کی مزن هیه یاد دویا علی بابا جان سه رو بری لدیاربکر چو بسبل چو تازیه کی ده تازیه گوته که او مساشه شپی که دستکی بده من از ای کار ببم نامزد سر جمهور و از ای کارم سر جمهوریتی باجم از ای چیزی بکم بله يعني شعبي ويجي لنامزتيه وهاتي خواندن اره و چیز وی بخوته يعني ام دنرن قاشو وانا هاتن كلجم هفدو پیدا وان بگی ملت لامدن هر یکی جبوخه لودرا خباتا کده که ام دخوازن ام به چیز گلی خور ببیشن سیاست جبو چه هیه سیاست عقلمند که جبو خاطر گلی خواه که جبو خاطر حراما خواه ده آبوری ده پروردهی ده اولهی ده اقتصادی ده تکنولوژی ده هر تشتا ده گلی خواه یعنی حراما خواه ده پیش تا ببه ده سر چخا خواه ببنویدره siyaset cübovi teşekkürür. O brasti siyaset ji en baş hatiye çekirin peygamber çekir. Yani alim vecme dibin siyaset ya rast kare peygamber ayı. Yani kare insan rastgone. Maalesef nahadınların siyaset gemari kirne. Mındrevi vala kirne. O hatna oha siyaset İnsan jibo berjavandiya xwe jibo menfaata xwe çedike. Yani jî hinek insanê dor xwe jibo menfaata wan çedike. Yani siyaset ne jibo gel tê çêkirin siyaseta niha. Em vê dibînin. Ev reşaşek mezin e. Hewceye siyasetmedar ya jî aqilmen ya jî rûsipî bên cem hevdû û bêjin gelê me di hinek pîskirekê wan hene hinek tengasî wan hene em ê çawa van tengasiya derbas bikin, pişkirekan em çawas çareser bikin, kam em ve rêkî bigerin. Yani hewce siyaset bi vê hewê bêkirin. Ama Ali Babacan, Ahmed Davutoğlu û Temel Karamollaoğlu ne bi vê navê siyasetê dikin. Siyasetê dikin bi kîndarî dikin, bi dijwarî dikin. Ev ya ne armancakî ulviye, yani em ewil vê bidin zanin. Ya didoya, yani îro yek insanekî hişîvî terî wî be û heya wî jî dîroka wî hebe yani CHP kul ser xîname ser xîna bav kademe çawa partiya xwe dametran diye çawa avakî çawa bilinkî gerek ya nejbî vekirin ya doya îro her insanê xwedê namus gerek ev tiştê han ji bî neke beriya vê 25 sal berê ku Meral Akşener wextê ku wezîrê ê daxilî hundir bû pan pîdekê ku ê bi namus diçûn sirnixwandin ku mektebê bixwandana معلوم yönetme ve çağı yönetme yakırış ne tukaz kuvan insanı vanketki me sanıkmandi her mektebe Meral Akşener go buxina mijibe biçişme be az sarok yani az vezir daxili me az nahilim van insana sanıkmandi her mektebe yani gerek aftiştihan necbir vekirin yani iro Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu kuvveta van hebe o ben iktidarı اوی لسر کوکا خوری بمشینن یعنی نک برا احمد داوطلبی زن نک کو اوی مرال اکشنر توبه که اوی بیتر خطابی یان علی بابا جان برا زن نک که کمال کلشتروغلی جباب و کالی خفدی دکه او ریک او خطا کوان کریه اوی درجون خطاب برده اوی بیتر ریکی آسایی و چیانتنه یعنی ملت ما برا وی خوش فهم بکه نه کمال کلشتروغلی توبه کریه هاتی سر حقیه
نه مرا اخشنر پاشا روژا خو پشمان بیه تشتی قنچ پیشبری مدقه حوجه ملت ما ویا باش بیم بکن بله اف مسئله جی اوقا امی درباسی مجاره خوی دن ببن وکی ده وقتی مهات هی جبو نافبری خباته کی جبو گوهرتنا قانون اساسی هیه جبو سرنخماندنی و راستی اف مسئله دمک دریش ندرو جویده بو لبله ام دزانیم که مسئله سرنخماندنی برزگنامه کی هاتبو اداره کرن یعنی ندبن اولهیه قانونی دایه سروکی CHP آنی روجه دیسا و اردوغان جی یعنی جی آخ پارتی جی لسروی ام بیشن خباته کی چیکر ناوروکا به خباته ده هیچ چه هی براستی ام باش نزانن هی نهاتی مجلسی لورا خباته کو های مسئله اثر نخماندنه دخبن اولهیه قانون اساسی و هر وها جبو محافظه کرنا مالبات عائله جی خباتك دوی مکریه سر حکومت اردوغان و سرویا چود خوازمش براستی اف مسئله ندرو جوا حکومت دبو و ندرو جوا مخالفت دبو حتانی گو هلبجارت نهات بردری نسکنی اما درو جوا مدبو درو جوا ملت دبو لورا وقوت برزقنامه اكي اف مسألة هاتي حل كرن اف مسألة ديسا برزقنامه اك جي سفك ترجيكي وديسا ناو هفدوك خفوي خرابه ام فينا خوشك زانن ام بهين اف حكومتا گوش في كاري فهم دكي و درده في كاري كي قال لك كشاندي هين لسر كار گرك فينا هاني بسنگكي بزخم وقوت لي گريدايا افينا جكي چبو بلکه 20 جارات و اکرانی ده مگوتی گرک وینا به ماکا قانونه به بنگه کرن کی بنگه کی زخم جر چه کی سبهی کی حکومت اقدنی هات سرگو دجبری باوریا ملت کی وقت حتی آنها ورین حکومت ترکی کشورین وی شکلی اوانا نکاربن بالراحتي فينا هاني ديسا برزقنا ما كي قد خبكن ويبتا انسانات يخن ستالوكي فينا دروجا فامدو ما هردا ام دغوت لكنجي هل بجارتن هات نزكي هات بردري مخالفت دبي ازي تشوا خلق اقناع بكم جو از بي حفي حكومتا هاني وان فقرن دنگي وان فين اخلي بيجين مخا غير خو بدي اثبات كرن خو وان بدا عفو كرن بيشي جو امي لهف حلال كرن بين حولي اف مساله ان حولي لهف حلال كرن جي اف مزول متعدي لكي كرب ام جي بوشمانن ام جارك دنا مادكن واي السوزدم سوزا قلجداروغلو عين فيناجي كي بيجي سوزا قلجداروغلو كتابي قال لك سوزانو بجي انين سوزا خلجر söz dedim ki tekili kıyafeti keseki ve ibadeta keseki vesaire ve bavariya keseki nabın bir şekilde ki var ani holej bana go denge van insanı safi pakıcı go oldarın denge van çünkü şu harbini bir şekilde bir levrajuan makyavari sind xwazim go ama حكومت بكفو او تيكفن شناوي بتش شكل هاتن سر نمهم بش جو هاتن سر جكي ويديسا جوهي خواج خلقير جملت رج لا خوازي ملت رج باوريا ملت وي بيغرم ويل غوري خوهرن وقت ويل غوري افنديه خوهرن جبر وينا هاني بلكي شاش بو بلكي غلطي بلكي هدف وارمان جنوي جدا جدا شردو هبون وينا اني حولي لبيد تقيا من سرو کومارج که کومادام تو ویناتی نحولی و تیجی استفاده بکته دنگی خلکش قربینی از تشک شهین مزدتر بکم اف 20 سال تشگو مجید خواست وینخلی به خیر اقلجدار اغلو که تمام از ایجاره بینم حولی اگر دنگش وینا هانی و بی برا اویاج مر بی نجور بی شخو از لایق تر مجده به هدف و آرمانجی وینا آنین حولی باشی که بو گوهات حولی لورا دنگی مند شویه دنگی مند برخواه دنگه دیندارا ند برخواه دنگه وان شکل دوم اف پرسگری حال کری بشکل کی بکبری نه حال کرنک راس بو یعنی حال کرنک وگود به تشکی بسیط بو جبر وی که هگر ونا به مجلسی و تیکف بین حکمی ماکا قانونی و تشکی گل کی باش اویا لازم gerek بی آدرینج کی مثلا معلومات کی هر چخاص به دستوی حکومتا گو ایرو 20 سال سر حکومه قال لك ختي تعلقا وخطره وب وان پیمانه سözleşme İstanbul و
تشه گوشاغه گوجه درکتن ماده و قانون گو درخستن بواناج که مالبات خستن تلکه خرا کردن و قال کی افساد نظام ملت الشيوي حقيقه ابينا هانج کی دیسا حوجه کر گو قانونك دیسا به چیکرین قانونك ده ماکا قانون ده و وان تشترهانه بين قداخه کرن بين يساق کرن کی جارك دني اف حتاني آستكي هاتي كتي تهلكاكي اما جنهاو بيف زيادتر خرانه به ايجو جنهاو بيف زياده هر هناك افساد ابو كارب وانا بسكنين جزاء كنش بورم دو ماده انين افانا الجور وجو جوج كي هي نهات المجلس وانا جكي بباش بدخن ابي خاطر قهوه حتى قال لك مثلا قال لك زوتر بمجلسه وبيانا زوب بقانون ام البي في هانن قال لك في هانن ملت تشيك بك يعني بله كيكي سيف الدين سي دقيقة ما هي جبونا بري سروي مسألة ون شدو خوازم بيجن و اف خباتا قانون اساسی مجلس دا چوا دنگه کی بده لورا پارتی دخوازه پشتگیری بده و ام بيجن گوهرتنه لی جهپ هیوی قراری ندایه ام پشتگیری بدنه و فیداوی جه اخ پارتی را هبتنه به یعنی سر سیاست و چه منفعت به بدرخستن هی سروی خبر دادن لگور و خباتک چوابه yani براستی ام وی بینن انسان yani پیدک کستریما نخماندن سر سیاستا ترکیه باندورا کی گران هیه بو به قاسه ام دلرن پارتی گش بونه یک دبن به دنگی خو ابو امی قوت بدن سر قانونه yani ne ki jibo berjavandiya van pitake sar xmandi ev beriyatın jibo xate ku dina millete bandora ki heye yani ev millete ku sar xmandi idi duxazın ev fiskire ka han be çaresar kirin yani peyveke de be millet dere hive he muhalefet ama he siyaseti me pitake sar xmandi serivan derun yani ev reki metin reşaşek metin yani jibo berjavandiya xwe yani van partiye han yani CHP be İYİ Parti be van deniz be jibo berjavandiya xwe jibo xate ku ji millet ray bistînin deng bistînin wê quwetê bidine ez vê dibînim bes Kılıçdaroğlu vê peyva gote ama wek tê fêmê ku bingeha partiya wî ji vê meselê dibe çê tam wek ji hev du nehaydar bûn çünkü em dibînin fraksiyonê ku di nav CHP de لهمبري في مسألين يعني نفاضن بيلك إيستان خماندي لجيك مكتبي خواندني بن جيك أما بيجن جي دولتي حكم ليدك أما بيجي وك والي بن وك قيم مقام بن وك مدير كي بن وك تشكي بن نفاضن الواندران بين خويا كرن أبان جهبة فراكسيون نفاضن بتشتان شيء ama Kemal Kılıçdaroğlu jibo xatiya gorxe jibo xatê ku berjevandiya partiya xwe çikire gote ez vê tiştîhan çareser bikim ev pêva ji devî derket paş de wekî kekê Nurettin gote AK Parti jî zaten ev 20 sala divê kemekê de yani divê karê de ye ku ez ê çavê çareser bikim wê dîte ku rêyek çêbû ev tiştîhan çareser bike em hêvîdarin van partiya ew ê giş ببینیک و رایح بدنه بس براستی چیزی که از پر مراق دکم و حولا هدفی چاوده. بله. یعنی ایرو رایدار هدفی بکی جسدی نوتیوان اپیلکی سنخماندی اپیلکی چارک تیونده هیه. به امدنرن هدفه ندوی اکیدیه. معلوم دو محبره بکی دو مهونی بهیه هنکی اوکی آق پارتیه ریبری آق پارتی چون جمع هدفی جبوی قانونی هفیتنک چکرن. هدفي جو أزي علي كاري بوابكم بس جرك هن لاجبته ما فيهم بباريس يعني ويتشتي آنيتن زمان يعني حوجية ملت ويتشتي ببينه ويتشتي فين بك أزي باوري دمه. بله كسایتی کی منسوب عائله کا کرالیتی يعني انگلترا بناو دنگه دین اسکرین مروکی امبیژن پیلوته و جعالی سیاست و جعالی جواک و جی تی ناسکرین و ها درته بدلکی راحت و من از شمال و درم 25 کسا کشتیه یعنی کو
منسوب دولتك مسلمان يعني مسلمانه کی بونا یا جی ام بیژن شخصیت کی دم بونا بلکی هناك قانون ناونتوي دركتنا هولي يعني جي هناك ساوجي وحاكم يا جي هناك سازين ما في انسانا رابونا سربيا وحقيوي دا هناك ام بیژن محكمه بيتنا بكرن لي وك ماغازين اللي خبر دنيرن ان شاء الله خوين بي مخابن روشا دنيا حاله دنيا انها افه خود تعالى مسلمان باورمند شاندن جبونا گو نظام دنيا تأسيس بكن وحكم لدنيا بكن دنيا بعدالة تجي بكن وقتا گو مسلمان به وظيفه خوش بيرا کرنه وبهف كاتن وهتا دردو كل وان بونه تشتندني نه هدف اهلا کرنا ناوي الله به اهو چاغي حكم دنيا دكوي دسته انساني خوينمش وقاتل واوجكي الجوري خو سيستمك پرگالك الدنيا تأسيس دكن او سيستم او پرگالا هانجكي ايرو اف سيستم پرگالا گول دنيا رونشتي گرك نتويك بوي گرك جكي سازيه عدالتي بين الملل ناف الدنيا اغانا قش جبوناغو وان تأسيس كرنه الجوري برجواندو منفعتي وانانه يعني وقتا گو يكي مخالفه وان سوجك قباحتكي لهمبري منفعتي وان بك او سو چقاسي بچوچك جيبه جبونا گو يكي دنجي جي جسارتي نسين نگري و اوجي كي لدجي منفعتي وانا حركتك قابكي ناوجي همان دكهن دوري و بي جو لازم به وإعدام جي دكن ويدخل نقول لك أواك صدام وجور در دخل البر تعافي قامرايا ورين جهان دنيا كش جي كدن وتينن جي كد روجك جي مسلمان على تجوي قومي مبارك جي كي وإعدام دكن دش هنخين جي كي أما وقت يقول إيه وام شو خد بيجن أم خدية دنيانا أم خدية إنسانية قشينة أم تشبكن أم لا يسألن جبر فيكي حقيقة وضعيتك قال لك وحشيانية وقتها قلت الدروكات شكي بنر دروكا انجلستاني بنر يعني اف سي 6 صالوي بلكي 4 6 صالوي هزار و 600 ورد دست به قتل عامي دولتي غير خاكري دست به خون مجيا دولتي غير خاكري دنز جرد من دنز اشر يعني باش بحرها دولتي باش بحرها غيني جيراني خو مثلا جيراني خو اسقوچای و کی در وانگش خو خصن بندسه خو وقت يقول لازم بو قتل عام لورجي كي او بن امر كرنه بيشتو ايجا دركتي ببحرا جو بحرا وردجي كي در هب مثلا امريكا حتى اني كانجي حتى اني 7 سال بري دبن تاثير باندوراوي يعني تاثير مرياوي بو هندستان بفي شكل افريقيا قال لك جيب بفي شكل عالم اسلامي قد بيجي نافي روج هلا طار نافي ليكرنه قال لك جوانا خصم تاثير باندورا خنجي كي هناك جي تبي حالي دنا لفاندرانا قتل عامي قال لك جوانا مزنتر وحشيانتر قال لك يكرنه قال لك لشكري وان عسكري وان قو بشي قو تقاويد بونا هاتن مالي خاطراي خويا اسكن وقتا قو مرد خوينه مرن كار بخوينه يعني هنجي قتل عام كرنه هنجي وحشت كرنه وور بكيف وبراحتي وبسني خو بيدو ودنفيسه جو زاروكي وانجكي حتى اني هناك دمالي واند مزش خارج شي كرنه كوشه اكو قورزي كرنه مزه هستي سريع هستي دستا هستي نگاه و حتى تليكي انسانا جو بسوج جي كرنه اني نشخر المالي دقتي قاعد ورشارني هنا زاركان بقال ما هف قيسا قد العام فلان دولة تكري هف قيسا انسان سريوان جي كرنه سريوان تاسا سريوان شخر كرنه كاسه يعني وقت تاسا كي وبي شراب وخارنه ملتك بفي شكلي يعني انجلستان و اي وكو اي بير اف خون مجي كرنه الدنيا برنس هنري هر شقيسي دبي من افغانستان 25 حب كشتن فينا اعتراف دكي ودبي ازفيجي نپوشمانم تینه تا خو باو کاله خو قومی خو تینه سر زمان آدو داجی که گوگوتو 25 demek ki 2005 اگو کشتن قتل عام در باز کردن و جوان نپوشمانجی که لورا وامپیره که حقیقتا خوین مجه که حقیقتا اما جبونا گو بلکی
انسان نبي وعى وما هفقي سيجي دبي لو را الجم انسان دني خصوصا انسان فيالي حقيقه ور يعني انسانك نكار هفقي سي هفقي سي هار ناب هفقي سي دل كافر ناب يعني اما مع الاسف انجلستان جي وفرنسا جي وفان دولتي اوروبا دينيغو خدي بونو خون مش بونو خدي سمرجه بفي شكل بونو خدي سمرجه يعني ملت وقوم قلع عندنا بله دفعوا انجريدان مثلا هناك چیک چاندنه فیکی چاندنه و حتی تشتن چاندنه و به قومه ویدراگو کرنه اسیری خو بوانا کولت او کرنه کولا و برا نافورتانش بوانا گو فیکی بدن افدو اما گره جوان فیکی اناش بو گو نخون دوان چیک لیخسن وقت نالا لیخسن يعني قالب لسر دوان خسن جبونا گو نکاربن راجن تشتکی بخون جبرچینا مرن ناو عرداده يعني تینتا قومه خو آنین زمان و پرگال و سیستما دنیا جبونا گو دنگ دسته وان دی دنگی مسلمان اجکی مخابن درنا کفه بی شکلی راحت دبیجن. دما کنیز دما دیسا افغانستان خبر دادا که کسی فدین اوجی رایدار امیرتیا اسلامی افغانستان قراره کی دابول سر پیرکین کو تخوازن هر مکتبه وانجی الگورا خو بریارک و هادا بو امی سیستما پروردهی ام دخوازن اصلاح بکن رفورمی کی تده چه بکن جبر و نها الگور سیستما کو او دخوازن آوا بکن سیستما پروردهی نلگوری ویه جبر و دخوازن سیستما که نو آوا بکن جبوه جی دری لزاروک کو دخوازن هر زانینگی ها که چکا گرتبون اویا ج پری یعنی ترکیه جی و پری دنیای جی به تبکیک مزن الهمبر هات دانین لبل ام درهرن یکی انگلیزی اعتراف دکه ملوی در 25 کسی کشتیه یعنی او اتکی و او reaksiyona ku li ser milletê dabû nîşandan, li ser çapemeniye, li ser kesê xwenda dabû nîşandan ev wê tesîrê nake dîsa. Hûn çi dixwazin bêjin ke kesê fedê? Niha ez meselekî Hezretî Îsa bibêjim. Rokê Hezretî Îsa û hawariyê xwe diçin gundekî wê dira dawza xwe qaltirkirin. Tiştê ku Rebî Alemê li wan firman kiriye wê tiştê ji wê gundiyar dibêjin. Yekî gundî şerût wê dira heye ew jî heqaretê li Hezretî Îsa dike tiştê xerab dibêje. Bes Hezretî Îsa madê xwe tiş nake. Yani Hezretî Îsa tiştê ku Rebî Alemê lê ferz kiriye ew çi dibêje wê dinê jî heqaretê li Hezretî Îsa dike. Pêştî ku Hezretî Îsa îşê xwe rût qedîne ew hevalê xwe ew hawariyê xwe ji gund derkevin derin hawarî wî dibin ya Resulê Xweda dibê ev tiştekî ecêbê yanî mêrik heqaret te kir te jî tiştê xweş jê gote yani ev ji bo çi yanî çawa te qasî sebir kir Hezretî Îsa vê dibê kî di tûrî wî çi hebe wê dibêje êm di tûrê me de hikmê Rebî Alemê hebû emrê Rebî Alemê hebû min ew tiştê han gote ê wana jî di tûrê wan de heqaret hebû xerabî hebû wan jî vê çi de gote yani îro em pirens hernê dibînin ku tûrê di bav û kalî wî de çi heye di tûrê wî de jî ew tiştê han heye bav û kalî wî heta niha bi milyona însan daye kuştin li ser xwîna însanê ê mazlûm ê kir misliman me gel wekî dinê be bi milyona însan daye kuştin heta niha wan poşman nebûye kesî jî wan rexne nekiriye kesî ji dengê xwe ji wan nekiriye û ji ber vê qasê ew jî vê pêşrastiyê bi rehetî dibên me li vê dirê û qasî însan kuştiye û em poşman jî nabin yanî ev tişta ji wir tê ya heta niha însanê mazlûm li ser vê qetiyama ku wan kiriye dengê xwe nekiriye ew jî xwe piştrast dibînin tabii ev îtirafa wan bi me vê de zanîn gerekî em misliman xebatekî pir mezin bikin ji bo xatirê ku heyfa van însanê mazlûm ku ji van zalima em bidin sendin wekî ku Hezretî Elî dibê roja ku însanê mazlûm heyfa xwe ji wan însanê zalim bisîne wê ji wê qetiyama ku wê zilma ku wan kiriye wê ji wan dijwartir be
ام هیویدارن وان انسان مظلوم که خوینه وان هاتی رجاندن که مالی وان لسر وان خرابیه اوی هرن انگلتره او سرایوان لسر وان خراب بکن اوی حیفا بریخ و دارکی خوجان بستین انشالله. بله انشالله. وکی که وانها آنی زمان و گوت وان کچکی که نکارن هرن مکتبی برتکت نشاندن. یعنی امویت چتی به انسانی بپرسن امریکا و انگلتره لافغانستان مکتب هشتنه که کچک هر مکتبی بخینه. ویدر مکتب نه هشتنه. یعنی زاروکا دشکرتا درن مکتبی دکونا مکتب خینن دوان بینای خرابه مکتب خینن زوستان تی سارو شقم تی مجبورن امکان تنه که وان کچکا هر مکتبی لور مکتب خو بخینن یعنی زانینگه هاوان ده ام دنرن وک مکتبی ما ایکو قل ام بیشن یعنی پر امکان قط زانینگه خو بدکن. بله. یعنی کتبه چیزان نبیشه امپریالیزم لوی داره مالی وان لسر وان خرا کرنه جیج وار نیشنه ربنا نکارن دقیق بدن خواندن اب چیزان نبیشن دبی چما کچک ناین خواندن کو میدانیا وهبه زمانه وهبه یا لعنت و رخنه خو لقاتل افغان بکن وای امریکا انگلیتره لافغانستان چکیه و بین زمان یعنی چما و چیزان نبیشن مراد بن رودنین برای ما طالبان دوبه تنگاسی هنده هنگ بیریار دادن که او بیریار خودشی ام دادن جستدین نوت یعنی مفترن یعنی مرک تسوال امکان تنه کنه چه بکن بس معلسف کس قاتل رخنانه که مظلوم رخنه دکن. بله. ترى بخير بك ان شاء الله. آمین. بیش مثلا دروکا انگلتره وقتا گو مرد نره اف قوم هفقي ستعدا وازيات لوان كرن بشتي جو جور دركتن بشتي حربا جهاني ديامين جو جناف دولة قال لك دركتن الشخصي ولا دركتن هاتن انجلستاني والودرا حكومتي دين تشيكن خاش او دوان دولتانا ازاد بون دولتي سربخه وانا جرك جوان خون مجانا بقى حريانا دجمناتي بوان ربكرانا بوان رب مشاندنا ونكت انا بن حكمي وانا اما وقتك ان هاليد نر لو رافانا لو ادرا قتل عام كرن بابو قاليوان كشتن سر عرض وبن عرض دوله منديوان قش دزين برن تعدو ازيت لوان كرن افتح دو ازيت دي انسان دي دجبرديه تشيد دجمناتيه تشيد يعني جرك فان دولتانا بوبانا دجمني انجلستاني لان هاتو ليد نر هين بيتر بيف هاتن جريدان يعني اوه سببا چی دیروگناس و شارزای وی کاری هفت حب سبب دجمیرن یک جواناج که اوه یعنی پرورده سیستم پرگارا پرورده هی وانا اصلی وان بوان ددن جبیر کرن و شرف بون و پاک بون و پاکش بون و مدنیتا انگلیستانی او تا سومرگجیا بوان ددن قبول کرن جعفوان دگرن ابقارن چند حب سبب دنیش که هن ورد جمیرن و هن مرر وقت سر افغانستان اجرا بکه د 20 سال ده امریکا لوید راهانه مکتبه گو خرا کرن زانگاهی گو خرا کرن انسانی وانی باشی گو ماموستبون او ایگو شهید کرن ایگو گرتن ایگو جور رفیان دف جوانا هانه برده شخو پرگالک سیستمک ده پروردهی ده نه لوید راهانه رخصنه جبونا وک انگلیستانی انسانی گو وانا بوی چی مفردات هانی پرورده ببن غلام ببن بنده دیساج امریکا ره به وی شکلی چی که پرورده یک جوان رهشتنه طالبان دلید نر وقتا گو فهم مفردات بزاروکی مسلمان بده خواندن و دیسا وانا ببن دجمنی کلتورا خو و باوکاری خو و ببن غلامی امریکا و انگلتره ماقی وینای جا قد خبک نه حقیقی هر یک 3 دقیقه ام سر مثلا تکلیه ترکیه و سوریه خبر بدن مثلا برفره براستی لبلی کورتایی ام سری خبر بدن لو رام زانن ایدی گرمو لسر تکلیه ترکیه و سوریه هناك چون هاتن چه دبن حتی وزیر ام بیژن پاراستنی آقار و وزیر سوری هفرونشتنه هناك تشتا خبر دانه او چارچووا پیشتا و تکلیک چوا چه به شخوره دانینه پیش خو ون و تکلیه چوا دبینن و جبو درمان کرنا برینه خلق سوری و او بفرریه کی
تێکیلیا تورکیە و سووریە براستی تێکلی ده هەر حالوکاری باشتر ji dijminatiye di nav dewletê di dewletê xelqê wan Müslüman cînarê hevdû her du xelqê wan Müslüman hikûmetê wan çi dibin xetalî bin xebahatlî bin çi dibin bira bivin têkiliyê hebe çêtir ji herb û kuştinê lewra herb û kuştin hiv qeysa koçber û hiv qeysa namûs û hiv qeysa însan û qeysa zarok di behra fetsandin û dibin bomba û kuştin perçe perçe kirin got têkilî hebana xeberdan heba siyasî hevdûr bipeyana belki çareseriyek bikran belki qeysa insan netatın kuştin divê hêlê wexta ku me re lê nere têkiliyek di navbeyna Tirkiye û Sûriyê de çê bive têkiliyek baş wê baş be yanî dereng mayê lê dîsa jikê baş e ama divê dirahanê de gerek me re gelek hêlav lê binere heta niha çima têkilî çê nebûn ji niha pêv nû dest pê dikin wextê hilbijartinê seçimeyî ji hêlek cê ev e hêlek cê Tirkiye nêzîkî seçimê xwest ku wê dira hereketekê bike dîsa têkev wê dirahanê goşxwar dijmin olarak xwe dibîne dixwaze wan berteref bike vê nexlê Amerîka û Rusya her du jikê dikevin pêşawî bêhna nek Rusya di vê dirahanê de roleke gelek mezin dilîze ji bona têkiliyê Tirkiye û Sûrî bi hevdûr çê bivin têkiliyek got hakimê wê mamosteyê wê ya ta got bingeha wê Rus bitin çêkirin wê gelekî ne bi xêr be heger Tirkiye hiş û aqil ji xwe ji Amerîka wexta ku bi Amerîka re têkilî kirin û bi Amerîka re ket aynî sefê û li dijî Sûrî sekinî û ew kir dijmin û tiştin li hemberî wê li dijî wê şixulî heger bûyî aqilê xwe bi divê dirahanê jikî wê têkev xeter û qebaheta gelekî mezin wê ji xelkê Sûrî re ne baş be ji milletê Sûrî muxalifê Sûrî xusûsen wê ji wan re ne baş be heger çû qeysî ji Rusya re wê baş be hin bêtir ama heger ji xwe ji vêna aqilek standibe ji Amerîka aqil stin bi Rusya jikê pişta xwe xweşik girê nede şert û mercê xwe ew xweşik deyne hepkî li ser edaletê bisekine menfeetek jê derket veya hanî mümkün e Tirkiye çi dixwaze dixwaze ku şebeke terorê sînorê xwe dûr bike ji bo vê jî dixwaze têkev wê dirahanê Amerîka û Rusya jikê dibe em di vê dirahanê din tibêtê me jikê ji wir derxe çê nabe nekevê vê nexlê Rusya dibe çi wer ez ê we li hevdûr bînim yani tu Esed li hevdûr rûnin li hevdûr bikin bira ji bona tu nekevê dira wê Esed jê çi bixwaze wê bi pêşî ji nav erdê min derkeve cê got te girtî ketî wê dirahanê ez ê bêm têkevim wê dirahanê wê çaxê vana dinî ji navê Rusya ji hêlekê din êvê dibe ey wanê got anha hudûd destê wan de yê nav PYD ez ê we bi Rusya re bidim rûnişandin hûnê bibin leşkerê wê di Sûrî di Sûrî de hûnê bin leşkerê Sûrî ser navê Sûrî hûnê dîsa hem hûnê cê xwe ji bo Tirkiye dîsa bo Tirkiye wexta got dibin tesîr û bandora Esed debin nikarin zêde çîkî bikin wê Tirkiye bi vî şeklî tefekkür bike yani wê Rusya bi vî şeklî wê îqna bike wê bi eskerê Esed hak ji wê dira Ereb hatin li vê diraharê nöbeta xwe girtin û han jikê hinek dibin tesîr emrê wê de yani PYD dibin emrê wê di vê dira nöbet girtin bêyî wê nikare gullakê bavêşte wê bi vî şeklî îqna bike vêya eger Tirkiye aqila ji xwe ji Amerîka girtibe û bi edalet bixwaze îş nabike ev têkilî wê baş bive di pêşeroj me vêya ser vêya gelek bibin ama gojê negirtibe hema bê nêzî seçimê ya zê têkevim ya zê wan dehf bidim wilo bêm xwanê kirin ev ya hanê wê gelek nebaşî jê çêvin lewra muxalefeta Sûrî got terefdarê Tirkiyeyê jî van rojana xwe pêşedana nîşan didin wê Tirkiye vêya hanê qebaheta em dimirin ama em Esed re nabin yek em nakevin kontrola wî belê mesela girîng yani kêkî Seyfeddîn di sê deqê te wextê me maye yani em ji bo vê mijarê di sê deqa bidin we kerem kin peyvekî me kurmanca heye dibe çavê kul ji êkor çêtir yani niha hebûna têkilî sed hetraqat ji nebûna têkilî çêtir yani em vê em bêjin yani îro çima Türkiye û Amerîka bi hev dirûdinin çima Türkiye Rusya bi hev dirûdinin çima Türkiye û İranê bi hev dirûnenin çima Türkiye û Sûriye bi hev dirûnenin ji bo çi ye yek ev ya di duya em dibînin wextê ku Türkiye dibe ez ê bi Sûriyê de rejima Sûriyê rûnêm û vê tişta çaretir bikim hinek siyasetmedarê Türkiye vê tişta bi tundî rexne dikin divê tê çawa bi wê zalima destî wî bigirî û tê pê rûnê û tê çawa pê bikî yanî wek tiştekî pir ecêb
تي قالكرن دبيجن لبس ام ددرن وان سياسة مداري اردوغان رخنا دكن ام ددرن حفصاري وان تسي امريكا دي حفصاري وان تسي انجلترا دي يعني وان انسانا تدمي مثلا امريكا رخنا ناكن انجلترا رخنا ناكن نابجن وانا قاتل مزنا قتل عمي مزنا كرنا وكيكم مهنها قالكر برنس هنري چقاتي عم كرنا برورشي هيچ ويچيانا يزمان اما رادبن رودنين دبي چاواتي به انسان هديتنا كي بكي او تشاوات قالا چاره سري بكي يعني او دبين قبل قهوان جبكي غربه او دبين كو چاره سري هبتنا بأرينا امريكايه كو بأرينا انجلترا او بيجن اوي اكشتا چاره هبه او نبيجن اكشتا چاره سر نابه يعني حوجيه ام بجبت شتي خلاص ببن وقت متعوده قوته جابي كلش اي كورچتر چقاسی خراب جیبه برا اف بریارا دناف هفده و بید داین برا هبه ام باورن ویج امریکا چتر ویج انگلترا چتر به بله انشاء ام هیوینه ام هیویدارن ام ملت می سوریه 3 میلیونی نه ترکیه هنه قدر 3 میلیون لإدلبي ربنا كوشبر بونه قدر مليون زيادة لأوروبا هنه لأردن هنه يعني قوان إنسانا بحاول برابان بهن مالقة هن وراتقة يعني شما أجبو قوان هن وراتقة صار سرنا جرن بله گوتنا و کرد بو لی معنی و بارکی گرام بو يعني بارکی هیجا بو براستین کارم بیجن خود خیرا مزم که سیف الدین مالا و آوا آوا تربه شف باش تم باش خود جارتی ما مستسر شبانه خود خیرا مزم که تماشاان این هیجا نیرینا راست لوی در قدیه حتی هفته کدن ببینید خیر و خوشی دا امانت خدا